Romba antu bonthe ba Meru kinya biashara wethira wenio tega biashara eu gekitharimu uchiurie supermarket ende ne ona arua na mutano chiati nayo ngari ende ne ona arua kundetera income nembi mpomba usarenda kindogo ikomba utetheria antu barandita irangugi nuntu bakethira batyo inyangu ire anterita so ne tukwenda kapirion digaka kuri antu ba Meru arabali butegere antu barabe genuine investors na barabali injustice can destroy the very population ira umutumba kuthia tukenda utongeria kana the very population ira tukurita profit chinto bira binge tukuthithia so in that line nkuromba kinya abiashara betu ba Meru barabe na biashara ire anene barabe na biashara inini bonthe baige mfano jura tuonwa na arua ninkumenya Silver Sprint they are on the way na within no time discussion enderete na tukabu itokaire o area enge town yeje nikenda tukomba kubonia what we are doing neu nionjira bangi bathome kuma mfano juu otherwise umboka roinjo gwekire thimbo gwekire thio riwe nkanau withugana gigwa mume na kaurite firimbi eringirwo antu ba pero on to your marks na laini neji ya ringwo ko ugangite witete opposite wewe nko ithugana gyaku no witete na nurite wikithakene nyama ugu so na etu kutuchokanireni tufanyeni kazi. Ingawa watu wanasema biashara iko chini hawana pesa, lakini ukiona kampuni imejitokeza kusaidia kwa kutoa kifaa kama hiki, hiyo kwa kizungu tunaitwa CSR, corporate social responsibility, giving back to the community, ndio. Kwa hivyo mimi nawapongeza sana kwa sababu mmejitolea wakati hata biashara iko chini. Hiyo ni kuonesha kwamba mna roho kabisa ya kusaidia. Vile vile nampongeza gavana wetu amekuwa katika mstari wa mbele vile vile kuhakikisha kwamba ugonjwa hapa Meru sisi hatupati. Mpaka sasa hakuna hata kesi moja hapa Meru. Ni kwa sababu ya ushirikiano kati ya ofisi ya gavana, ofisi zetu, polisi pamoja na wananchi. Na wacha niwaambie kitu kimoja. Huu ugonjwa kuweka chini inategemea nyinyi wananchi. Mkifuata yale maagizo mnaambiwa mara kwa mara, mkifuata huu ugonjwa utaenda chini. Na sisi kama serikali tutazidi kuregeza zile sheria tumeweka kama mnakaa vizuri. Lakini kama mkiendelea hamkai vizuri, then sheria za kufunga barabara itaendelea. Mkado munogere antibasuparov meo ntubago utwa machine yeje baindro ene corona ojauri antubange bareku kato uga machine yeje ni embere kukinya na yeje tano to ere di jamwere chunda na ngoire wena cho e momento no kinya je wa meta taun ko na nyanto banze iba kukira o to eromba to ande akuruka raja wa kurokera na ogwana ngona jara kedroa wasanitaise tobaga atwe toy county tukahakikisha kwena ndawe gitaronde akwena kadibo machine yeu na ikwete kia kuma wekedro eto tadaya ato kuga atongeria ponda barabara tau yeje atongeria basako chema tatoba ubena atongeria ba taxi atongeria ba doko era nianto ibakurukira machine nde batakorewa free wa kuruka ukaumahadhari kabisa ukianda kaere njeku ukaeta obui mwere junda na nguo na irato na mbipionze ukaeta oteokira kurimo kwa Supernova kadho nyingi mno no tubakwithira batuyanite machine ye kende umotethia antu betu uri ndi director of public health akumenyethia antu betu kwa jumla na abo nthe bakethira bari bethe bakimeatu na service ye Meru wao ira yumba kwithia kwa ya surface sanitization aromba kwithia contact nyangu nesiaku kana ukinyita anything that would be harboring these COVID-19 viruses kwa kologera kambotethia ende kira kuromba na inya ikumenya kinya wa thambu au still is not complete the general hygiene na observe ni bia biendene ku ondo bia bidena indene re kurokinya ya ome ruma ndene kenda ita ome kenda make sure you observe all the guidelines yato yani za public health kenda utikeja kwethira we contractive ini bi na kuroki tukimenya ura kethena science tionde ira suspect please contact public health facilities no kethwa na guidelines ire kubua
kenda tumbotethania urakukumbika mero tumbukwithira tutina murimo yu koguo ende jukumu ke wananchi mutake responsibility urakukwirwa jau yange tukendelea kuritanana kenda tumba kwendelea bwega kinyini kajuke kanyaka gucokeria acore betu ba Superloaf katho muno nontu botwa this initiative bakombotwa this assistance ni kenda tukaomba kurwa na murimo wa coronavirus ndene tauni yetu ya Meru na ngicokeria kinya ngavana wetu katho muno nontu no tucoerete ndono uyu mwarite na antu ba Superloaf bawatanira ni kenda bakombotwa uteithio buu na kenda bumenyethia gavana wetu na kuendelea na mbere na kware na acore baingi betu na ntukwite kuraya tuka launch such kind of projects masibitari yetu na tauni mwanya ni kenda tuketha tuwe properly equipped kurwa na murimo uyu wa coronavirus na kambire antu betu bonthe ba Meru we ya coronavirus iri njarene ciaku batu nguhetu ni gutethia nikira tukomba kurwa na coronavirus ni kuburia gukurukire this machine nontu tukumenya nimbi uragwata utukumenya nimbi bire ya nguone ciaku utukumenya nimbi urakinya kana iratu biaku ukuma machine neje weteta ngoene you will be perfectly clean ukuma machine neje uanite kwa kumucie uketha we perfectly clean kinyani ndenda kugo ubange bauga ibwega kiri Superloaf na njoke mbuge kange na kuga kanene ngurukie kau kunenkero machine jeje igintu kimwe kumenyera igintu kingi na iromba yakwa ni nontu machine iri mutindwa iromba yakwa gatigate na kabodi yetu ni aja ni kuromba iromba ria imenyerwe ndakachetu stage ana betu bana bana ituburi tukabori bawe wendro beri thana mbere nontu bubu kuona imbi gutana mbere ukenda kuona mtu konda kumenyangia tumenyithia na mpui sana nontu babu bubore na inkuburomba ndakachetu bugitatia utukaririe machine eje amana kutha tukathe mikakati wingi number 2 ikuwa kaire mbuge kere Superloaf aja imo ya uma na yume ingire ejere kinya ithatu Superloaf ituburomba kinya ejere ituburomba kinya ithatu kenda tomba ku make sure mugutano na stage agonto ko kungi kora twena antu iba kumba kutonyera kere machine eje ikumba kugera VPU na ega hakikisha itukaribu bwaga